o jednom dokumentu vremena i kao što ćete imati prilike da čujete od naših gostiju i o upozorenju u odnosu na vreme u kom živimo. Dakle, večeras su sa nama autor knjige Nikola Brzić, koji je novinar od 1997. godine do 2010. radio u magazinu NIN, a od 2010. godine je na mestu pomoćnika glavnog i odgovornog urednika nedeljnika Pečat. 2005. godine je za seriju tekstova o ubistvu premijera Srbije Zorana Đinđića dobio nagradu Milan Pantić. Jedan vrlo značajan detalj, molim vas, obratite pažnju. Dakle, nagradu su mu dodelili zajedno Večernje novosti, Udruženje novinara Srbije i Nezavisno udruženje novinara Srbije, što nije uobičajeno. Osim autora, sa nama je večeras i Željko Cvijanović, glavni odgovorni urednik nedeljnika, odnosno portala, po mom skromnom mišljenju, najboljih portala na srpskom jeziku, Novi standard. I da se ne radi samo o mom subjektivnom doživljaju, reći zašto mislim da je najbolji portal Novi standard. Dakle, Novi standard obrađuje aktualne društvene teme koje ne možemo da sretnemo u medijima na glavnom toku ili kako se popularno zovu mainstream mediji. I Željko Cvijanović se novinarstvom bavi više decenija, hvala i njemu. I treći gost je dr. Miloš Jovanović, pravnik po profesiji, magistrirao je i doktorirao na Sorboni, doktorsku tezu je odbranio 2010. godine, potpredsednik je Demokratske stranke Srbije i član je upravnog odbora Fonda Slobodan Jovanović. Moja malenkost, Milan Ljubojević. Iskoristit ću priliku da se zahvalim organizatorima Fondu Slobodan Jovanović i Demokratskoj stranci Srbije, a posebno zahvalnost za ovo veče, medijsku prezentaciju i vama predstavljanje ove knjige dugujemo i Vladanu Miloševiću, kao i je dao ogroman doprinos da se večeras ovde nađemo. Dakle, imaću ja zadovoljstvo nešto vam kažem, ne samo o knjizi, nego eto, razmišljao sam kako bi ovo veče upotpunili, o knjizi će vam govoriti naši gosti, a ja bi nekoliko reči. Dakle, ovde smo večeras skupili da utvrdimo uspeh politike Kosmet i Evropa. Tu ima samo jedan problem, što u tom uspehu nema interes Srbije. Dakle, tim pregovorima i njihovim ishodom zadovoljeni su interesi i Brisela i Prištine, nažalost ne i Beograda. Naši pregovorači su, poznati iz Beograda. Iz tog razloga ja sam razmišljao šta bi mogo večeras da kažem, s obzirom da sam profesiji sociolog, razmišljao sam da li da prokomentarišem nešto o postmodernom društvu u kom živimo i koje je globalni fenomen, koje je lišeno svake odgovornosti, svakih pravila praktično, živimo u jednom anomičnom društvu, dakle, u kom nema nikakvog pravila. Druga tema o kojoj sam mislio da ću govoriti, naravno neću o svim govoriti, ali evo samo da vas provedem kroz svoje razmišljanja, bila je manipulacija po čijim uticajem smo svi izloženi, a razlog što mi je to palo na pamet jeste, pre par meseci je bio jubilej 120 godina rođenja od psihologa Edvarda Berneza, koji je daleko poznatiji ne po svom naučnom doprinosu psihologiji, nego što je bio sestrić poznatijeg psihologa Sigmunda Freuda, koji se bavio nesvesnim i utemeljio psihologiju, utvrdio njen metod, ali je vrlo uspešno koristio znanja svog ujaka da bi savladao tehniku manipulacije širim narodnim masama, koristeći naravno i saznanja od Gustava Le Bona, koji je napisao čuvenu knjigu Psihologija gomile. I treća tema za koju sam se odlučio jeste pojam države, nešto što uglavnom svi znamo šta jeste, ali nam nije uvek baš i najjasnije. Dakle, osim onoga što se često spominje kada se govori o državi, ono što imamo često u vidu, da je država teritorija, što je sasvim tačno,
javna suverena vlast. Pa sad ćemo malo nekoliko tih detalja, osvrnuo bi se na njih i pretpostavljam će to biti adekvatan šlagvort i za naši goste. Dakle, država je najvažnija politička ustanova koja globalno usmerava društvene procese i štiti društveni poredak. Osnovno sredstvo države, tvrde sociolozi, je na zakonu zasnovan monopol sile. Dakle, država ima obavezu da, kada se krše pravila oko koga je postignut konsenzus, da upotrebi silu. Svojevremeno su filozofi, tumačeći fenomen i okolnosti u kojima je država nastala, zaključili između ostalog, dakle, država je dogovor određene grupe ljudi na izvesnoj teritoriji, koji sasvim svesno i racionalno se odriču svoje slobode, o čemu je pisao između ostalog i Thomas Hobbes, odriču se dela slobode i investiraju državi da bi im država za uzvrat praktično pružila neku mogućnost da se školuju, obrazuju i da zaštiti šira njihova prava i interese. Dakle, na tom konsenzusu funkcioniše država i kada je on suspendovan, država bi trebala da primeni silu, dakle, u punoj svojoj teritoriji da bi funkcionisala. Dakle, rekli smo i da je suverenitet, javna suverena vlast, vrlo značajan element države, što podrazumeva da je državna vlast vrhovna iznutra, a nezavisna prema spolja. Mi danas živimo u vremenu i prostoru gde je to poprilično relativizovano. Knjiga Nikole Brzića govori o tom procesu i o tome će naravno oni nešto više reći, gde pod uticajem stranih faktora naš suverenitet je ugrožen, da on nije beznačajan, tvrdi čuveni filozof Jean Bodin iz 16. veka, koji kaže suverenitet je apsolutna trajna vlast jedne države. Dakle, i pored toga što je trajna, suverena vlast je, obratite pažnju, nedeljiva i neprenosiva. Dakle, upravo to nemamo kada je u pitanju odvajanje i separacija jednog dela srpske teritorije. I da nismo jedini u tome gde je suverenitet ugrožen, imamo i svežijih primera, ali na jedan drugačiji način, ne kroz ugrožavanje teritorije. Podsjetit ću vas na događaje u Grčkoj i u Italiji, gde su premijeri smenjeni ne voljom naroda i na izborima, nego u parlamentu, što sužava praktično i javnost i legitimitet, i u saglasnost Međunarodnog monetarnog fonda dovedeni su ljudi koji će, pretpostavka je, biti lojalni upravo tom Međunarodnom monetarnom fondu, koji pretenduje da naplati svoje potraživanje od zemalja koje sam spomenuo. Tog momenta kada suverenitet, dakle, teoretičari kažu, suverenitet može da bude samo nedeljiv i neprenosiv, u suprotnom on ne postoji. Iz tog razloga, dakle, kada govorimo o separatizmu na delu srpske teritorije, Kosovo i Metohiji, javlja se taj fenomen i problem. Dakle, ne radi se samo o 15% teritorije, kako se to vrlo često kolokvijalno govori. To ima jedan, kao što sam rekao, filozofski problem. Dakle, ako nemate apsolutni suverenitet na potpunom teritoriju, i ako se radi o tih 15% teritorije, mi imamo onda problem šta sa onih 85%. Dakle, kako vlast može da očekuje da će sprovoditi zakone da od ostalih 85%, ako se već odrekla dobrovoljno ili delimično ili pod prisilom svog suvereniteta na teritorijom u potpunosti. Ja nemam odgovor na to, dakle, osim, malo pre sam spomenuo, postmoderno društvo gde je manje više sve moguće. To postmoderno društvo kod nas je integrisano u jednom dužem vremenskom periodu i podsjetit ću na neke značajne detalje. Dakle, praktično kada se sa govornice Narodne skupštine, dakle, najznačajnijeg zakonodavnog organa u jednoj državi, čuje rečenica koja glasi, citiram, da kome do morala treba da ode u crkvu, onda posle toga ne može da nas čudi mnogo toga. Dakle, onda posle toga, na dan kada Kosmet proglasi svoju nezavisnost i naš prvi čovek
ode u hitnu i neodložnu posetu Rumuniji, posle toga zaista nema šta da nas iznenadi. Ja znam da se i zbog elementarnih nepogoda vrlo često otkazuju državne posete. Vi zamislite državu u kojoj odvajaju deo teritorije, prvi čovjek te države mora da ode u posetu Rumunije. Verovatno je tamo bila tema sudbina vlaške manjine na teritoriji Srbije, o čemu smo imali prilike da slušamo ovih dana. Kad imamo sve to u vidu, onda ne možemo ni da se čunimo već poznatom transferu, tetkin kauč, luksuzna vila i tako dalje, dakle mogli bi da ređemo mnogo tih primera, ali nećemo. Dakle, o samom tom procesu, kako se Kosmet odvijao, kako je naša vlast imala odnos prema tom procesu i kako se odnosila, dakle, da li je sarađivala ili nije, ili kako autor vrlo precizno kaže na čemu sam mu zahvalan. Dakle, nije kooperacija, nego je kolaboracija, nije saradnja, nego izdaja, gde ti pojmovi stoje na adekvatan način. Imaćemo prilike sada da čujemo od njih, a ja ću završiti svoje izlaganje rečenicom čuvenog sociologa Rejno Narana, koji je rekao: ko u politici ne vidi borbu za vlast, naivan je. Ko vidi samo to, realan je, ali pogrešan. Hvala. Reč dajem mu Miloš Jovanović. Dragi prijatelji, dobroveče svima. Ja vas neću zadržavati dugo, prosto imamo dva zaista veoma važna, izuzetna gosta, to je Nikola Brzić, autor knjige, i Željko Cvijanović, koga smo već predstavili, koji će naravno mnogo širnije govoriti o knjizi. Ja bih samo par stvari da napomenem. Prvo, hvala vam što ste uopšte ovde večeras, ovo je jedini način. Verujte, jedini način da čujete išta o ovoj knjizi i onome o čemu ova knjiga govori. Veliki mediji su zatvoreni za ove teme, s razlogom, o tome će nešto kasnije sam autor reći par reči. A čuti o ovoj knjizi je veoma važno, jer je knjiga izuzetno značajna. Knjiga pokazuje jednu jednostavnu stvar, a to je ko danas vodi Srbiju, u stvari, da budem precizniji i tačniji, ko u poslednje već 3,5, nažalost 4 godine skoro vodi Srbiju. Knjiga pokazuje da Srbiju, ja uvijek imam problema da nađem pravu reč, koja neće biti oštra, a opet ko će dobro oslikati te ljude koji danas vode Srbiju, pa ponekad kažem prevaranti, ponekad kažem lažovi, ponekad kažem i nešto teže, kada večeras da ostanemo nove dve kvalifikacije, nova dva epiteta, jer oni zapravo zaslužuju mnogo gore. Knjiga daje niz primjera da aktualni predsjednik Republike, da ljudi koji čine aktualnu vladu Republike Srbije ne haju ni malo za državu i ne haju ni malo ni za koga od nas ovde. Dakle, i država i građani uopšte nisu predmet njihovih razmišljanja, jedino o čemu brinu, jedino za što se bore i za to su spremni da daju i državu i građane, jesu sopstvene fotelje, jesu pozicije. Ne držim da mi verujete na reč, to će prosto kroz konkretne primere koje pokazuju depeše biti izrečeno i Željko Cvijanović i Nikola Brzić će o tome više govoriti. Jednom rečju, Wikileaks, tajne novinskih depeša pokazuju svu, i ovde parafraziram autora, mislim zapravo da je citat, kaljugu srpske političke scene. Govorili su nam ti ljudi koji danas vode Srbiju da nikada neće moći NATO, da to je njihova politika. Depeše pokazuju da su već 2006. godine, recimo Boris Tadić, uveravali svoje zapadne nazovi partnere da im jedini prioritet da uvuku Srbiju u NATO. Nama su govorili, pa do skora i Kosovo, ne do skora, evo i danas nam govori Kosovo i Evropa. Aktualni predsjednik je pre neki dan rekao da ovo što se dogodilo s kandidaturom potvrda i pobjeda politike Kosovo i Evropa. U ovoj knjizi ćete saznati da je nama, odnosno njima, zvaničnicima Republike Srbije, rečeno pre nekoliko godina, od pre 2 godine i pismeno su dobili da se ne može u Evropu da se ne prizna secesija Kosova. Govorili su niz stvari i sve što su govorili su, nažalost, bile isključivo laži. Dakle, NATO, Evropska unija, Kosovo i Metohija, ponavljam, sve ćete primere mnogo opširnije sam Nikola Brzić obraditi. Rezultate te politike vidimo. Mi onako skromno i krotko u Demokratskoj stranci Srbije, ali mislim s punim pravom smatramo da se na lažima ništa ne da sagraditi, a kamoli ne država. I uvijek smo promišljali temeljito situaciju u kojoj se zemlja nalazi i davali odgovore koje su proizlazili iz tog temeljitog promišljanja situacije i koje se nikad nisu zasnivala na marketingu, a kamoli ne na laži. Problem je što to nije slučaj s ljudima koji vode državu i problem što su rezultati zaista katastrofalni. Nikola Brzić ima tekst u današnjem pečatu,
Ja to prosto moram da napomenem, jer se radi o jednoj vrlo banalnoj stvari. Radi se o tome da kad imate loše ljude, da li to u kući, u vašoj zgradi, u vašem klubu, u vašoj organizaciji, bilo koji, nećete imati dobre rezultate. Vrlo je, izvinjam se za banalnost ovoj moje tvrdnje, ali loši ljudi ne mogu da donesu dobre rezultate. I nije nikakva tajna što mi na svakom polju sve više gubimo i teritorije i otvaramo sebi nove probleme, kao što ne treba nas čudi i na onom polju na kojem su se oni najviše hvalili, ova vlast da može da uradi, to je ekonomija, rezultati su podjednako poražavajući. Nikola Brzića tekst u današnjem Pečatu pokazuje da je Srbija jedina zemlja u regionu u kojoj je nominalna plata, ne pričam realno, nego nominalna plata je pala. Bila je, ispravit ćeš me, 38.000 2008. godine, a sada je pala na 36.000. Hrvatska, Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija imaju veće plate, nešto imaju veće plate nego su u ovom periodu njihove plate prosječne su porasle. Malo, ali su porasle. Naša je pala, malo, ali je pala. Zašto vam to govorim? Zato što DSS-u se često prigovara kako je stranka koja se bavi državnim temama, velikim nacionalnim pitanjima, da. Bavimo se i tim, bavimo se ekonomijom, imamo ozbiljni ekonomski program, ali suština je drugdje. Suština je u tome da ili imate ozbiljne ljude koji vode državu, a ozbiljni ljudi će znati i da brane granice svoje države i da vam prave ozbiljnu ekonomiju, ili imate, ja se izvinjam, prevarante i lažove, a to ne kažem ja, to kažem zato što sam čitao ovu knjigu i njoj sve piše, a prevaranti i lažovi neće znati ni da vam odbrane granicu, ni da vam naprave bolju ekonomiju, iz prostog razloga nisu oni toliko nesposobni koliko to zapravo ne zanima. Ja kad sam rekao da ne haju ni za vas, ni za državu, to je zaista tako. Ponavljam, vrlo brzo ćete kad čujete ovo što u ovoj knjizi piše, prosto doći do iste konstatacije. E sad, ako knjiga pokazuje, i značajno je po tome, pokazuje koliko ova kaljuga srpska politička scena, pokazuje, i to je zaista bitno da na toj političkoj sceni nismo svi isti. U ovoj knjizi gdje imate niz depeša, Nikola, ja mu se na tome zahvaljujem, je obradio preko 1000 depeša, to je ogroman posao. Čitao ih je, sistematizovao ih, uobličio ih u jednu jako pitku knjigu, hvala još jednom na tome, mislim da je nacionalno značajan posao. Sve te depeše govore više nego negativno o Borisu Tadiću, Vuku Jeremiću, Borku Stefanoviću, Ivici Dačiću i da ne nabrajam dalje. Ali nema jedne jedine loše, ružne, negativne depeše o Demokratskoj stranci Srbije, o ljudima iz Demokratske stranke Srbije ili o njenom predsjedniku Vojislavu Koštunici. Ja sam neću budem apologeta Vojislava Koštunica, i ono što se nađe u ovoj knjizi je krajnje pozitivno. Neću vam citirati, nekad imam običaj da citiram, hoću da ostavim što više vremena našim gostima. Pritom, to da napomenem, niti su Željko Cvijanović, a kao moj autor Nikola Brzić, članovi Demokratske stranke Srbije. Niti znam za koga glasaju, to ih ne pitam, to je privatna stvar. Dakle, da je išta loše bilo u ovoj stranci koja je suorganizator ove promocije, Nikola Brzić bi to svakako stavio u svoju knjigu. Dakle, nema ništa loše i to pokazuje da u tom blatu srpske političke scene nismo svi isti. To treba imati na umu jer često prosto smo se nekako navikli da su svi isti, da su svi lopovi, da su svi loši, da se čim kad se pojavite onako u odelu s kravatom i nekom funkcijom političkom, već u startu da se ljudi loše gledaju, nije tako. Nije tako i to treba prosto da nam daje nadu da stvari zaista mogu da se promene. Doduše, Bogu hvala, možda knjiga nije spala isključivo na Demokratsku stranku Srbije, bio bi nepošten kada ne bih rekao da ja znam par čestitih ljudi, ne u puno drugih stranaka, ali imam prosto par prijatelja da Srpskog radikalne stranci, mislim na neku mlađu ekipu poput Borisa Aleksića, ali ne ulazim sad u to. Nažalost, knjiga je skoro isključivo, da budem pošten, spala na Demokratsku stranku Srbije. I sad, za kraj samo da ipak budemo svesni istorijskog konteksta i trenutka u kojem se nalazimo, jer ljudi se naviknu na sve. Ne bismo preživjeli da se naviknemo i na smrt bližnjih, ne da i Bože, a kamoli na jednu katastrofalnu situaciju u zemlji. A mislim da je bitno da prosto neke stvari promislimo i shvatimo zaista šta je istorijski trenutak. Ja sam malo pre na konferenciji za štampu rekao, a to sam razmišljajući, pošto radim ove tribine redovno, do sad to nisam govorio, prosto sam nekako susredsređivao na druge stvari, a sam zapravo shvatio jednu vrlo banalnu stvar, a to je da Srbija u ovih posljednjih 20-22 godine, od kad počeo rastat bivše velike Jugoslavije, Socijalističke federativne republike Jugoslavije, Srbija nikad nije bila ugroženija. To ova knjiga pokazuje. Nikada nije bila ugroženija. A svašta smo proživjeli do sada. I ratove, i gubitak, ili pokušaj otimanja teritorije. I 20
godina unazad postoje sile, strane sile, zapadne sile, delom, koji imaju geopolitičke interese koje su potpuno suprotstavljeni našim interesima. Dakle, sve je to bilo, i sve to ostalo i sada. Jedina promena, ali ozbiljna promena, kvalitativna promena koja pokazuje ova knjiga, o kojoj svedoči ova knjiga je da prvi put u ovih 20 i nešto godina Srbija nema vlast koja se bori za Srbiju, već ima nešto što bi se moglo nazvati kvislinškom vlašću. Prvi put u Srbiji imate, dakle, ovo protekle 3,5 godine, ljude koji se ne bore za interese svoje zemlje, nego direktno odgovaraju Vašingtonu i Briselu. Direktno se dogovaraju sa Vašingtonom i Briselom i prodaju sve nas zarad opstanka na vlasti. To nije bilo ni Miloševićevo vreme, možemo o tom čovjeku da pričamo šta god hoćemo i da ga kritikujemo za mnoge stvari, jeste kriv. Ja nisam onaj koji misle da je kriv za ratove, nije kriv za ratove, i ako ništa, koliko toliko je branio zemlju koliko je mogao. I od 2000. godine, naročito kada je Demokratska stranka Srbije imala upliva i imala uticaja na tu vlast, koja je vršena u Srbiji, branila se zemlja. Najbolje što se mogla, ali se branila. Prvi put u tih 20, a vjerojatno i duže, kada bismo gledali istoriju, se desilo da imamo ljude koji su na vlasti i koji sopstvenu zemlju ne brane. I sad, da ne bi to ostalo na tome, uvek nekako mi prođe kroz glavu, sad dok sam pričao, mi prođe kroz glavu izjava aktualnog predsjednika Borisa Tadića, koji će potpuno da potkripi na jednom skoro psihološkom nivou ono što ja govorim. Taj čovjek, ako se sjećate, dao jednu izjavu koja je fenomenalna. On je rekao da je on pro-srpski predsjednik. Sad, zamislite vi šta je u njegovoj glavi kada on može tako nešto da izjave. Imam prijatelje Francuze koji mogu da budu pro-srpski orijentisani. Može moja supruga koja je Francuska da bude pro-srpski orijentisana. Ja kao Srbin ne mogu da budem pro-srpski orijentisan. Ja sam Srbin. Ako sam predsjednik, ja sam srpski predsjednik ili predsjednik Republike Srbije. Nikako ne mogu da budem pro-srpski predsjednik. Rus može da bude pro-Srbin, neki Amerikanac, ali to vratno treba tražiti srećom, može da bude pro-Srbin, toga nema ili Nemac, ali Srbin je Srbin, nije pro-Srbin. Sama ta njegova izjava govori dovoljno o tome kako oni shvataju državu i kako shvataju borbu za državu. Pričat će i Željko, pričat će i Nikola i stvari će biti mnogo konkretnije. Ja bih samo da završim s ovim, pošto je situacija takva kakva je, a užasna je, katastrofalna je, i nacionalna i ekonomska, što su opet dve strane iste medalje, ponavljam, ili imate sposobne ljude ili ih nemate. Dakle, mi ih nemamo, odnosno nemamo ljudi koji su zainteresovani da pomogu ovoj državi. Ima nešto što opet Bogu hvala tako, a to je da Boris Tadić predsjednik, Borko Stefanović šef pregovaračkog tima, Mirko Cvetković premijer ili šta ti ja znam da ih ne nabrajam, nisu neminovnost na tim mestima. Može Zapad da im pomaže, može Zapad da odmaže patriotskim snagama koliko god hoće, ali u krajnjoj instanci, kad se sve sabere i kada se traži račun od krčmara, to smo mi. Građani ove zemlje su oni koji će izabrati ko će im biti predsjednik i ko će voditi vladu. Bez obzira na sve prevare, kao 2008. kada su socijalisti prevarili sopstvene građane, ako im sad ne damo ni jedan glas, socijalisti neće imati koga da prevare. Ako se patriotske snage, a obavezuje me knjiga da kažem na prvom mjestu Demokratska stranka Srbije, ako one dobiju najveću podršku, onda će one biti stožer buduće vlade. Zašto vam ovo govorim? Zato što se izbori bliže, na pragu smo raspisivanja izbora, znači on će se održati za najkasniji mjesec i po dana, i s obzirom na situaciju, i sad ne verujte meni, s obzirom na ono što ćete čuti i od Željka i od Nikole, mislim da nam je dužnost, i ona s knjiga obavezuje, da damo sve od sebe, ali zaista sve od sebe, posljednji atom snage, ubeđivanja, da ovu istinu iz ove knjige širimo dalje i da naročito na tim izborima učinimo sve da ovi koji danas vode Srbiju, sutra ne vode, jer ako oni nastave da vode kamen na kamenu od ove zemlje, neće ostati. Hvala vam puno i mislim da ćemo se sada vratiti. Dragi prijatelji, dobroveče. Iako ja ne govorim prvi put o ovoj knjizi na javnim skupovima, danas sam negde sebi uspeo da definišem jednu stvar koja mi se o njoj čini neobično važno. Naime, čini mi se da kada bi svaka srpska kuća imala ovu knjigu, i u tome je zapravo njen značaj, da bismo imali razloga da budemo mnogo manje zabrinuti za Srbiju nego što zapravo jesmo. Šta to znači? To znači da u ovoj knjizi možemo da pročitamo izvod iz Wikileaks
iz depeša američke ambasade, po kome Borko Stefanović 2008. godine, dakle, u vreme priznanja Kosova i u vreme samoproglašenja nezavisnosti, odlazi u američku ambasadu. I u američkoj ambasadi pri tome ih naziva svetionikom slobode. On kaže Amerika svetionik slobode u tom trenutku i daje im plan Vojislava Koštunice i vlade Republike Srbije za slučaj secesije Kosova. Odnosno, akcioni plan, ono što vlada treba da radi i što se tada, čak i od nas novinara, držalo u velikoj tajnosti. Dakle, on ide i odaje državnu tajnu Amerikancima. Kako ćemo se suprotstaviti secesiji Kosova? 4 godine kasnije, isti taj Borko Stefanović govori po televizijama i novinama i kaže kako je ona pahuljica koju je uspeo da dobije zapravo veliki ustupak Srbiji i kako nismo narušili srpske nacionalne interese. Šta može da bude srpski nacionalni interes za čoveka koji je 2008. odao Amerikancima taj plan? Da li možemo da mu verujemo, čak i ako ne znamo pojedinosti svega toga, nakon toga, da li možemo da mu verujemo da je on uopšte zainteresovan da se bavi čuvanjem srpskih nacionalnih interesa? U ovoj knjizi takođe možemo da pročitamo da Boris Tadić u dijalogu sa Amerikancima kaže da on nema problem sa nezavisnosti Kosova, ali ima problem s tim kako da to Srbima spakuje, da to Srbi progutaju i da ga naravno ne obore na izbori. U ovoj knjizi takođe možemo da pročitamo da Tadić i njegovi ljudi mole Amerikancima da ne dozvole samoproglašenje kosovske nezavisnosti dok on ne završi predsjedničke izbore, jer će to da ga sruši na predsjedničkim izborima. I setite se, samo 2 dana nakon što je bila njegova predsjednička inauguracija, oni su proglasili nezavisnost Kosova. Samo 2 dana posle toga. Danas taj isti Boris Tadić vam kaže da je kandidatura koju je dobio on, a ne Srbija, odnosno kandidatura koja će koristiti njemu, a ne Srbiji, da je borba za srpske nacionalne interese i da je ona trijumf njegove politike i Kosovo i Evropska unija. Ako znamo nešto o ovome što smo pročitali u knjizi Nikole Brzića i o čemu sam vam sada govorio, naravno da ne možemo verovati Borisu Tadiću. Ako znamo, a i to čitamo u knjizi Nikole Brzića, da je Tadić 2008. izašao iz konsenzusa koji je napravljen 2005. i 2006. godine, konsenzusa za odbranu Kosova u kome su bili Demokratska stranka Srbije, tadašnji celoviti radikali i Demokratska stranka i naravno sve ostale stranke u vladi. I to je bio zapravo prvi suštinski konsenzus posle 5. oktobra. To je bio konsenzus u kome smo branili Kosovo i kada smo branili Kosovo i naša privreda je bolje izgledala i naš društveni život je bolje izgledao. Onda kad smo prestali da ga branimo, tada se survalo sve drugo. I dakle, taj Boris Tadić koji izlazi iz kosovskog konsenzusa samo da bi srušio Koštunicu i da bi vladao sam, danas hoće da nastavi da vlada. I misli da je zalog te vladavine njegova kandidatura. Da li mu se može verovati posle svega toga? Naravno, odgovori koje nalazimo u ovoj knjizi u jednom veoma zanimljivom i rekao bih da tu ima i nečega višega od ruke autora i od ruke slučaja, u jednom veoma zanimljivom luku vode nas od izbora 2008. godine do ovih današnjih izbora. Šta danas ljudi koji su u to vreme
obećavali da će biti tihi, mirni i krotki i da će prihvatiti secesiju Kosova, ali samo da to Srbima nekako drugačije objasne, šta oni danas nude tim istim strancima? Imajte u vidu, stranci su im tada napravili vladu. I, naravno, i o tome imamo mnogo obrađenih materijala koji se pominju u ovoj knjizi. Oni su tada strancima nešto obećali. Obećali su im Kosovo. Danas oni ponovo traže vlast od stranaca. Oni je ne traže od srpskog naroda. Oni srpski narod žele da uplaše strancima, ali o tome ću malo kasnije. I šta oni danas mogu da im daju? Imajte u vidu jednu stvar. Onda su dobili vlast na obećanje, a sada su platili ozbiljan avans. Oni su ušli i veoma daleko odmakli u toj predaji Kosova. Oni će im predati Ustav Srbije, u kome je kosovska preambula. Imajte u vidu da taj Ustav Srbije nije samo kosovska preambula. On je temelj državnosti. Taj Ustav koji bi nam pisali stranci, ne bi on bio samo Ustav u kome ne bi bilo Kosova. To bi bio Ustav u kome bi naša situacija bila prilagođena jednoj kolonijalnoj situaciji. To bi bio Ustav u kome se ne bi pominjalo da stranci ne mogu da imaju naše prirodne resurse. To bi bio Ustav u kome bi Srbija bila potpuno legitimizovana kao kolonija. Naravno, šta još mogu da obećaju strancima osim toga? Mogu da im obećaju prirodne i privredne resurse na kojima Srbija sutra treba da se podigne. Mogu da im obećaju poljoprivredno zemljište koje će stranci prema planu liberalizacije moći da kupe 2014. godine. A oni će pre toga da naprave takvu situaciju da će tu zemlju biti neisplativo držati. Evo kako? Kada usledi trgovinska liberalizacija, mlekara u Srbiji će moći da kupuje mleko od srpskog seljaka i moći će da kupuje mleko u inostranstvu. Mleko u inostranstvu bit će jeftinije. Ne zato što je srpski seljak pokvaren pa hoće više para, nego zato što je njegova proizvodnja skuplja. I na taj način gušit će i zemlju, i stanovništvo. Na taj način mi nećemo moći da povratimo ni svoj suverenitet, ni svoje resurse i mi ćemo izgubiti svaku mogućnost da se privredno i na bilo koji način vratimo u život. To je ono što će strancima za naredni mandat obećati ova vlada. I nemojte da imate nikakve sumnje da će oni to da ispune. Oni žele samo da vladaju i oni žele da ih stranci ne razdvajaju od njihovih para. Za Srbiju njih nije mnogo briga. I naravno, iz ove knjige saznajemo na koji način se izneverava volja glasača. Dakle, nisu građani bili ti koji su na prošlim izborima izdali Srbiju. Većina građana Srbije glasala je za stranke koje su obećale da će da brane Kosovo. I ta vlada bi se napravila prilično glatko, da stranci nisu umešali svoje prste. I onda se pitamo na koji način mi to danas možemo da popravimo. Ja bih rekao da u ovom trenutku postoji samo jedan način i zato čekamo nove izbore. Oni moraju na novim izborima da budu potučeni do nogu. Dakle, ne 51-49 ili tako nešto. Oni moraju da budu potučeni do nogu. Jer čak i ti stranci kojima nije stalo da li će Srbiji da žive dostojanstvenije i bolje, čak i oni će morati da poštuju
jedan poraz do nogu koji mora da doživi Demokratska stranka. Zašto će to da poštuju? Pa zato što će znati da ako budu preterali i ako iznevere i ako prevare jednu toliku, a ja se nadam da će biti tolika, izbornu volju, oni će imati nemiri u Srbiji. Njima nemiri u Srbiji ne trebaju. Oni Srbiju hoće da dave mirno i polako, bez zvuka. I zato će radije napraviti predah, a taj predah će nama mnogo da znači, da obnovimo Srbiju i da pokušamo da je dižemo na noge. Nego što će insistirati da, recimo, ako ih tučemo sa 70-30, na primer, tada stranci neće insistirati, upravo zbog ovoga što vam govorim, da oni prave vladu. Ukoliko bude situacija približna, ukoliko bude bar, ko zna šta će da bude. I zato, kao što rekoh, ova knjiga baca taj jedan neverovatan luk, da mi danas tačno možemo, zahvaljujući njoj, da rekonstruišemo šta oni u ovom trenutku, kada ih mi ne vidimo i ne čujemo, obećavaju po ambasadama i po zapadnim metropolama. Ne obećavaju za nas ništa dobro. I zato oni moraju da budu poraženi. Hvala vam. Dobro večer svima još jednom. Wikileaks nam je na jedan fantastičan način omogućio da saznamo gde živimo, kako zemlji živimo. Omogućeno nam je to zapravo i tretmanom Wikileaksa, odnosno američkih diplomatskih depeša u domaćim medijima i naravno samo sadržajem tih depeša. Što se tiče tretmana u medijima, Srbija je potpuno mimo sveta. Dok se čitav svet bavio tim čudesnim otkrićem tajni američke diplomatije, tajni diplomatije najveće sile sveta, u Srbiji je zavladalo u vodećim medijima, naravno, potpuni muk. Jednostavno, objavljivali su samo nebitne detalje koji se nas direktno ne tiču, a kad smo mi došli na dnevni red, odnosno kada su se preko Wikileaksa pojavile i depeše koje se tiču direktno Srbije, odjednom tišina i propraćena hordom onih analitičara plaćenih koji su nam objašnjavali kako tu ništa novo nismo saznali, ništa bitno nismo saznali. Naprotiv. A takvim negiranjem značaja Wikileaksa i odnosno američkih diplomatskih depeša zapravo su nam pokazali da je Srbija u stanju teške okupacije medijske, ali mediji su negdje ogledalo čitave države i čitavog društva. Sadržina, naime, tako su pokušali da sakriju, pokazuju nam kako su sistematski razgrađivali ovu državu. I to je nešto što se tiče direktno svih nas. Prosto to nije neka visoka politika koja se vodi tamo negdje. Ne, to je nešto što se direktno tiče svih nas. Ja sam vidio napraviću jednu kratku digresiju, prosto to je nešto što mnogo pokazuje mi zapravo da imam sina od 9 meseci koji je nedavno bio je ozbiljno bolestan, završio institutu za majku i dete koja bi trebalo da bude najbolja i najeminentnija zdravstvena institucija za decu u ovoj državi. Nemaju pelene tamo, nemaju ćebrat, sve se to mora da nosimo od kuće. S mojim Markom je po kreveti svoj njega mali ženu 20 dana s upalom pluća. Vrata na toj sobi ne mogu da se zatvore, moraju da se drže, fotelja mora da drži ta vrata. Kompletan raspad sistema jednostavno. Još spomenuo je brojke koje sam ja naveo u ovom tekstu koji sam pisao ove nedelje. Srbija jeste jedina zemlja u regionu koji je prosječna plata pala za ove 4 godine. Dakle, ne samo što imamo manje plate nego u Albaniji, Makedoniji, Bosni, Crnoj Gori, nego su svi oni za ove 4 godine takozvane svetske ekonomske krize koje im je sada izgovor, svi oni su napredovali, jedino smo mi dospeli ovdje gde jesmo, tamo gde vrata ne mogu da se zatvore pored bebe koji ima upalo pluća. Sistematska izdaja ove države koja je dovela do toga najbolje se ogleda upravo na izdaji Kosova. Inače, dugo sam se opirao i borio nekako sam sa sobom
trudio se da izbine te teške reči izdaja, laž, okupacija. Međutim, Wikileaks, odnosno američke diplomatske depeše koje su razotkrile šta su oni radili nama iza leđa, oduzeli su mi to pravo da tražim eufemizme, jer nemam prava da za njih tražim opravdanja i da se koristim tim politički korektnim poštapalicama. Ne, moram, posle ovoga svega, moram laž, moram da nazovem tim imenom, izdaju moram da nazovem tim imenom. A kažem, izdaja Kosova je direktno vezana sa izdajom naših novčanika, odnosno svih nas. Jer kako je u ove 4 godine, a s tim ćemo se svi složiti, mislim, Kosovo postojalo dalje od Srbije, blagoslovom ove vlasti, tako su napadale i prosječne plate. Brojke prosto to pokazuju, ne smemo da nasedamo na njihovu propagandu i ispiranje mozga i ovom kandidaturom, kao što su nam pre 4 godine ispirali mozak sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Tad su takođe bilo obećanja novih investicija, novih radnih mesta, rasta životnog standarda. Kažem, vidimo gde smo. Prosječna plata u Srbiji je sada čak i u dinarima manje nego što je bilo 2008. godine, u evrima je izraženo 80 evra manje. Imamo mesečno danas nego što smo imali pre 4 godine. I moram samo još jednu stvar, time su nam zapravo svakom od nas uzeli po nekoliko hiljada evra direktno iz džepa. Pritom su nas za to vreme zadužili za skoro 6 milijardi evra. Naravno, nismo svi jednako loše prošli. Evo, recimo u Vladinoj kancelariji za evropske integracije prošle godine je prosječna plata bila 130.000 dinara, ove godine je 160.000 dinara. Njih plaćamo, oni dobro prolazi. Kada vidimo bilborde demokratske stranke, ne znam da li ih ima ovdje, Beograd je pun tih bilborda, kaže evropski korak, dobro za sve. Da, dobro za sve njih, ali nije dobro za nas. Da se vratim sad na temu moje knjige, odnosno ovih diplomatskih depeša koje su putem Wikileaksa izašle u javnost. Ovo jeste hronologija izdaje Kosova i izdaje države. Depeše koje sam analizirao, koje su objavljene u krivi period od 2005. odnosno 2006. godine do početka 2010. godine. Kosovo tu figurira kao ključna tema. Kosovo je nešto što sve vreme najviše zanima američke diplomate koje su dolazile u Srbiju i razgovarale sa našim zvaničnicima. Kosovo se pokazuje kao vododelnica čitave srpske politike, ali ne samo politike, već i biznisa, crkve, vojske. Jedan slovenački diplomata koji je takođe citiran u Wikileaksu i kaže i sam da je kosovsko pitanje ključ čitavog zapadnog Balkana. Sad, ta hronologija počinje jednim nezadovoljstvom koji su Amerikanci izražavali. Nezadovoljstvo zbog toga što su tadašnji premijer Vojislav Koštunica i predsjednik Boris Tadić u to vreme, te 2006. godine, vodili zajedničku kosovsku politiku opiranja pokušajima da se Kosovo dodeli nezavisnost. Inače, američki planovi su opet potpuno jasni od samog starta. Imamo jedan depeš iz 2005. godine iz Italije koja pokazuje da je i pre nego što su oni Ahtisarije i pregovori počeli, da je njihov plan već bio napravljen, da se Kosovo dodeli nezavisnost, da to bude početku takozvana nadgledana nezavisnost, a da nezavisnost nadgleda Evropska bezbednostna misija, odnosno EULEX. Tako su ti pregovori bili jedna obična farsa, odnosno pokriće za proglašenje nezavisnosti Kosova, koji je osnovni američki cilj sve vreme. Amerikanski jedini od depeša čak navode kaže tešku cenu će platiti svako ko pokuša da se suprotstavi tome. Evo, s početka 2006. godine srpska politička scena jeste ujedinjena i to izaziva nezadovoljstvo kod Amerikanaca. Međutim, kako ta godina odmiče, dolazimo do depeše koja, onako, te depeše su pisane su jednim birokratskim jezikom, ali bili smo depešu iz tog birokratskog jezika izbija prosto radost jedna. Kažu, otkrili su pupotinu između Koštunice i Tadića. Koštunica je sve vreme potpuno jasan. Nervira ih, mnogo ih nervira. Kaže, na primjer, Koštunica je još jednom ponavljao svoje običajne legalističke argumente, pozivao se na Ustav Srbije, na rezoluciju 1244, pozivao se na međunarodno pravo. Suštinski, Koštunica sve ono što je govorio javno, govorio je i sastancima sa njima, iza zatvorenih vrata, kao Amerikanci konstatuju da s Koštunicom više nema o čemu da se razgovara, on neće odstupiti od borbe protiv nezavisnosti Kosova. Miloš je rekao, ja želim to da podržim, nisam član DSS-a, ja sam novinar pre svega, da je išta bilo protiv DSS-a kao što je bilo protiv svih ostalih, ja bih naravno to objavio. Zarad intelektualnog poštenja, da bi svako mogao da proveri, svako depešu koju citiram, naveo sam njenu oznaku i datum kada je objavljena, tako da svako je slobodan potpuno da proveri
svaku reč koju sam napisao, ja stojim za svake reči koju sam napisao. Element, kaže, Koštunice je potpuno jasan. Međutim, radost Amerikancima izaziva Tadić, koji im takođe postaje savršeno jasan. Tadić koji govori da je u sebi ogradio, još 2006. godine, da je u sebi ogradio i prihvatio da je nezavisnost Kosova jedan neizbežan ishod. I na zadnji koricu knjige sam stavio sledeću, depešu koja sledi tu promenu Tadićevog stava, depešu je iz Rima od 13. oktobra 2006. godine. Kaže, predsjednik Tadić nagovestio je da on neće biti prepreka naporima međunarodne zajednice da regionu donese stabilnost, čak i ako to uključuje neku formu nezavisnosti Kosova. Ovaj stav, kako vreme odmiče, međutim, počinje da poprima i konkretne forme. Iz tog stava pasivnog prihvatanja neizbežnosti tog ishoda proglašenja nezavisnosti Kosova, Tadić i njegova vrhuška naravno počinju i sinhronizovano i aktivno da radi, odnosno pomažu proglašenje nezavisnosti Kosova. Uoči izbora 2008. godine, uoči predsjedničkih izbora, imamo tu nekoliko vrlo karakterističnih situacija. Četko je spomenuo odlazak Borka Stefanovića u zgradu američke ambasade u Knezne Milošu ulici u Beogradu. Borko Stefanović odlazi i odaje im državnu, u tom trenutku najstrože čuvanu državnu tajnu. Odaje im detalje akcionog plana Vlade Srbije. Praktično, Amerikancima, arhitektama kosovske nezavisnosti, govori šta će Srbija uraditi u zavisnosti od toga kakav scenarij bude, praktično daje im uputstva kako da deluju da bi odgovor Srbije bio što blaži. Predsjednik Tadić i njegovo okruženje se čak obavezuju kod Amerikanaca da se neće aktivno suprotstavljati proglašenju nezavisnosti Kosova. Jovan Ratković, Tadićev savjetnik, čak u američkoj ambasadi, kako takođe svedoči jedna depeša, predsjednikovo ime, prima listu američkih crvenih linija oko toga šta Srbija ne sme da uradi. Prima i prihvata. Kaže, razgovarat ćemo o nekim detaljima. I on prihvata američke crvene linije oko toga šta Srbija ne sme da uradi kada Kosovo bude proglasila nezavisnost. To vreme imamo jednu scenu vezanu za sednicu Saveta bezbednosti, koja možda na najbolji način oslikava tu beščašću, njihovu bestidnost, jednu potpunu. Naime, uoči predsjedničkih izbora treba se održi u Njujorku sednica Saveta bezbednosti posvećena Kosovu. Pre predsjednika Tadića u Njujorku odlazi Vuk Jeremić, šef srpske diplomatije, i razgovara depeša o kojoj je reč, opisuje njegov razgovor sa američkom ambasadorkom pri Savetu bezbednosti. Jeremić nju moli da ta sednica Saveta bezbednosti bude otvorena za javnost, pošto je Tadić zbog njegove izborne kampanje, to što on otvoreno govori, dakle kaže da je Tadić zbog njegove izborne kampanje potrebno da sednica Saveta bezbednosti bude otvorena za javnost da bi se pokazao kao patriota. Amerikan na to odgovara, kaže, dobro, to možemo da prihvatimo, ali za uzvrat da vi dozvolite da se i predstavnik kosovskih Albanaca obrati Savetu bezbednosti. Jeremić je svestan, to i govori da je to presedan, jer se do tog momenta se svaki put u ime Kosova obraćao predstavnik UNMIK-a. I to u skladu sa rezolucijom 1244. Međutim, kaže Jeremić, dobro, ok, svesni smo da je to presedan, koji naravno nama ne ide u prilog, ali nama je potrebno zbog kampanje da se Tadić pokaže kao patriota, pa su spremni da prihvatimo to. I zaista, ta sednica Saveta bezbednosti biva otvorena za javnost, Tadić drži jedan patriotski govor, čak čita pismo, potresno zaista pismo devojčice iz jednog srpskih enklava na Kosovu, devojčice koja ne može da mrdne 100 metara dalje od svoje kuće. Dakle, pismo koje zaista izaziva suze i jed i ne izaziva, a posle Tadića se na Savetu bezbednosti obraća Hašim Tači. Zahvaljujući Tadićevom odobrenju, odnosno pristanku, jer je njemu zbog predizborne kampanje bilo to